fetile wa bona e thitse ka morao yes o ithitsa fela tjena wa bona ha se kena le qetile le bitso la o ke lena le a tla ka tlase wa bona eng ke na go etelele e thitsise e ketsetse yona e ketsetse o ithitse o di mo wa bona ha ke qetile a ke go bone e vibrate go ba e fetise e se ka re tena ntatwa tsena tsa membership ha wa ifumana o tlo ifumana re bua ka tsena ya ndata tshwara go yetse o tshwara fono o fitla o titsa karete ena hodimo mona a ke o e titsa fela je fono ha vibrate e qetile wa e fetisa a ke tshwara go ba fetisa za ndata so e tla bentse feta ha ntse ke ruta fono e tla nne feta e vibrate ha vibrate e qetile shole so fono o tlo feta fono tse pedi wena o lokise karete ya ntse ke ruta fela o ithitsa ka morao wa bona ha nke le second ha e qala e vibrate fela e fete o qobe o penya fono o e tshwara fela tjena o ska ba penya ka pele ka mona ka kopohle o e tshwara fela tjena ka bathoko o fitla o ithitsa fono ha e vibrate ya feta ha e qala e thumela wa e fetisa jalo fela amen ke a lebo so ya shara engwe e tla ema ka pele ka mona engwe e tla ema ka morao fono e tla nne feta ntse ke ruta jwalo o shwe hantle ke a lebo ha go lokise di a shara thank you so go pa lokise karete ya o tlo e tshware be ready fono a fitla wena go so e etsa jwalo fela go pa hore o qobe o tsetsa fono screening o e tshwara fela ka thoko bo fitla o tsetsa karete ya ba mo o ska itatisa o nkena kwa hao ha ona mo go tatetseng o tlo etsa ntlo ska o fumana ntse diposo ke a lebo go ba be le tsola o sping ha o le motho wa mme go mogadi ha o le motho wa ntate go mora e re ke morwa wa modimo ke tsotso ke modimo ke ngwana bo mogena Jesu ke tsamaya ka botlalo ba ponahatso ba matla ba bohlale ba bokgoni ba kutlwisiso ya mora modimo hona jwale ke fetisa mohlodi dinthong tsohle seo be le reng ke sona ke na le seo be le reng ke na le sona ke etsa seo be le reng ke setse ke morena ke mopresta ke momedi wa mogena Jesu lefatsheng amen di qala jwang ntate e nngwe ne ke nana e qale khonenyane e tsamaye ka pele mohlomong engwe e qalane ka morao ya nna nyolowa tjha ke se ka bona na re tseba ntate sheba o tlwaele batho ba fetise fono o ska e tsamaise wena o eme fela ka thoko batho ba nne ba e fetise se ka ga fona re me ka pela batho ha e thitse fela e vibrate le wa e fetisa right ha re keneng thutong he Let's get into the teaching. obane wale ha rena nako e telele obane ba batla go ntsha dikarete ba kae ba fumane di SMS ko ba phamisa matso ke bona karete tsa rona di teng mona go tlo di isa ka tselanyana e ka pelenyana member engwe le ngwe ha e bo sna karete o tla ma ingodise membershipung o tlatse formo botjha le go kgona go kenya system go tse karete ya hao amen karete ena ha e qeta o tsa fono ya hao fela ha e qeta o tsa fono system ya bontsha go no le teng ha e ba o sa tlo kgona go tla kerekeng re tlo fa nomoro o tla ngola SMS o ga go tlo kgona go tla system e se ka ya go tshwaya o le absent ha o le absent go go tle ha wa tla fela o sena lebaka o tla me fana ka lebaka o tla mona jwale re tlo kgona go bona batho ba seng ba sa tle kerekeng a kere le go kgona gore ba tamele re ba thuse mo bo ka ba thusang teng amen inzenza ndathi kingi ngana ngoyitele ba aku botselisi mo ba ke ba mmotsa na right ha re kena nthutong he Let's get into the teaching. ha be fono ka sukudisa a shaga o ise o mmemana ke tsebe na tlo ma re tla sebisa ya ne le nngwe
Right, ke tlo tla ke bua ka thuto tsatsing lena I'm going to teach about batho ba tlohelang, quitters, batho ba dulang, sitters, settlers le batho ba hlwellang. and climbers. Ha ebe fono e nngwe e sokodisa re sebedise e le nngwe e tla kgona. Le batho ba hlwellang. And climbers. Ke kopa ntho o qetela hle o ska ba fitisa fono eno e sa vibrate o tla ikwa e thothomela ka letsolla o go bontsha go yentse a jere. Ndate ne ke nana re fitise fono batho ne ba e tsamaise. Okay, ha re tswela pele. So ha re bua ka thomo ena ya ntate Modimo When we talk about this calling of God, yo wa re fileng yona tse fapaneng jalo ka ntate mo belang tsa hlalosa. different mandates that He's given us, Re hloka ho tseba hore e tshwantshwa le thaba. we need to know that they're likened to a mountain. Thaba e re hlwellang. Mountains that we climb. Ka lebe o la go Joshua Caleb said to Joshua, mphe thaba ena. give me this mountain. Ke batla ho hlwella ke hlole thaba e ke conquer. I want to conquer it. Joshua mo hlonolofatsa eba wa hlola ho hapa thaba Then ena. Joshua blessed him and he conquered the E mountain. bitswa thaba hobane It's called a mountain because thaba re a hlwella we climb mountains. re fihle hodimo We get to the top, re nne re hlwelle ho fihlela ka hodimo. we climb up until we reach the top. Ke thaba hobane ke responsibility. It's a mountain because it's a Ke responsibility. boikarabello. It's a responsibility. Boikarabello ha se ntho e bobebe. Responsibility is not easy. Batho ba bo baleya boikarabello. People do not like responsibility. Ba bang ba bo baleya, Some run away from ba bang it. ba ipolaya. Some kill Ha ba themselves tobane le boikarabello. when they're hand in hand with the responsibility. A ke re bona generation ene le tse fitleng bo ntate ba ba rata ho baleya boikarabello ba bang. In this generation and in the past, gentlemen used to run away from responsibilities. Ha o jwalo le bomme ba bang ba ntse ba baleya boholo ke bo ntate be ke bonang ba rata ho baleya maikarabello a bana. Mostly it's fathers that run away from the responsibility of their Le tse children. ding di ngata di And some are responsibility. many responsibilities. Ra tseba hore responsibility ha se ntho e bonolo. We know that a responsibility is not easy. Ha o qala o nahana ka boikarabello When you think of a responsibility, o nahana wa tseba hore ka re ke thabe o emeng ka pele. you know that it looks like a mountain that's before Jwalo you. ka ke re tlo e ha hona tje. Just like the church we're going to build. 25 million 25 million ke responsibility ka pela rona. is a responsibility in front of us. Hore ka re ai ha re tloeleng project ena We may feel like we want to quit. o pola hore thuto ya ka ke quitters, Remember that my teaching is settlers and climbers. batho ba nyahamang, ba dulang le ba Le ba hlolelang. hlwellang. So re ka re ai ha re tloeleng ntate ha re etse project ya 200,000 e fela ntate Motlatsi. We may decide to just work on a 200,000 project Re be leave this mokhukhu o one, moholo o tamolle mokhukhu ona. and have a big shack that is enlarged Hobane re baleya responsibility. because we are running away from the Hobane responsibility. hlwella thaba ha se ntho e bonolo. Because climbing a mountain is not easy. Nna ke dula dithabeng. I stay in the mountains. Ha ke ya setopong When I go to the bus stop, ke tsamaya ka bo dikoloi tsa baeti. taking taxis, Ha o bonolo na rona le thaba e re e hlwellang. Ha o fihla ka hodimo ka mane o fufuletswe. it is not easy. There's a mountain we climb. To get there, it's very hard. Kgale kwana ne re hlwella dithaba ka bapala. Long time ago, we used to climb O mountains, tla play, hlwella o dule o hlwelle. Ke makile a hlwella thaba climb, ka sit, and climb some more. so re bua ka thaba ena ya pitso ya ntate We're Modimo. talking about this mountain called the calling of Ka mantswe a God. mang o phethahatsa seo ntate Modimo a bitsetseng sona. In other words, you accomplish what God has called you for. Ho tsamaya ka di-level. It comes at levels. O tla hlwella o hlwelle o You may hlwelle. climb and climb some more, Ebe o ka dula wa phomola. and then you may rest a bit. Ba bang ba dula dilemo. Some take years, Ebe wa hlwella. and they climb and climb. Ha o fihla ka hodimo-dimo. When they get to the pinnacle, Ntate Modimo o fa thaba e nngwe. then God gives you yet another mountain. Jwale re tlo tla re rutwa tsatsing lena na o hlwella thaba ena jwang. You're going to be taught on how to climb a mountain, Hobane ba bang ba tlohela. because some quit.
ntate modimo a ka e beha pelong ya hao God can place something in your ke batla o heart. etse 1 2 3 I want you to do this and but that. ha o sheba responsibility eo But when you look at the o sheba responsibility tjhelete o tlo e hloka and look at the money that you o have sheba to thuso o have tlo e hloka and the help you're in need of, o bonolo hampe o ga tsena ke a e tlohela it's easy to just quit. akere so ho na le quitters So hona le ba ba hlolehang. tlohelang ene ke batla o tsebisa hore ha ona letho le hlomphehang ka o quita There is nothing honorable about quitting. le ha o ka batla mona wa mpha mabaka a Even if sekete you why o can come quit and show me reasons. bebele re kganyeng o tla kopana le bohle ba hlotseng The Bible says in glory he will meet all those who conquered. so o tlameha o hlole So you need to conquer. o tlameha o hlola o ska tshwana le mohlanka yane ya ileng a pata talente ya hae Don't be like that man that hid his talent. ya ba o fihla re And then he just said, ke la ka tshaba I was afraid. ya ba o fihla a pata talente ya And hae then he hid his talent. monga hae ya re hoja bonyane o la e tsetela wa invest His master said you would have at least invested it. but ka baka la letswalo But because of fear, o la ha ka ba nka he did boikarabello not take ba responsibility watisa seo ntate modimo to multiply what God a na mo tshepetse sona had entrusted him with. kaofela ha rona All of us, ho na le boikarabello there's a bo ntate responsibility modimo a bo beileng that God has placed maphelong a rona in our e lives, leng pitso eo a re fileng which is the yona calling that He's given e re us, tlamehang ho e that we're phetha supposed to accomplish. but ke responsibility But nteng this is a responsibility. ha e bobebe It is not easy. ha ona o bona o tsamaya le ntate modimo Walking with God ho tla o costa ntho e nngwe le nngwe will cost you everything. ha re qala batho ba pholoso a e se ka e bonolo tabeng When people are born again, at the first time it looks like it's easy. tlo fela ntate modimo wa o rata tlo Come, tsamaya God loves you, everything is easy. hore o phethe seo ntate modimo wa bitseditseng For sona you to accomplish what God has called you o for, tlo o qosa it is going to cost you haholo e seng hanyane a lot. so ke tlo etsa mohlala So I'm going to make an ka example batho ba quitang of people who quit, batho ba quitang quitters. hobane ho na le batho ka mona Because there are people in here, kaofela a rona all of us, ho na le ntho e ntate modimo a re tshepetseng there's yona something that God has entrusted us with, but re ka tlohela but we may quit. hobane re batho re na le kgetho Because we're people, we have a choice. ho na le bana ba hlahetseng ntc mona The children who are born in NTC, ba itsebela moruti maphosa they fela know apostle maposa. ha ebe o le mo di-18 Because if you're 18, e ka nna ba o hlahetse mona o so bile o le maybe you're born in this family. ha o nahane hore tsatsi le leng You don't think that someday nka tswa se ke ra ha ke di kene I might just wake up and say I'm quitting. ha ona motho e leng roboto There is no robot here. letsatsi le letsatsi Each and every ke day, tlameha ke kgethe hore nthona ke tlo e I etse have to decide that I'm doing this. jwale mona moo re teng re le ntc Where we are as re NTC, se re hlwelletse we have leveled up, empa ha ra fihla ka hodimodimo but we have not yet reached the pinnacle. ho na le mo re fihlileng We are somewhere. so ho bonolo So it is hore re easy ka settla mona that we may settle ya ba here re dula comfort zone and just be in our comfort zone. haholo ha re qeta ho haha More especially after we've built. o tla fumana hore a jwale o bonate Now we are going to se re enjoy. dutse We are settling. ha re sa patala We di-rente pay no rent. empa ntate modimo ko jwetse But let me tell you ha o about qeta ho God. hlola thaba e nngwe When you've conquered a certain ho na le mountain, e nngwe a o tshwaretseng yona there's yet another mountain He has in ha o store qeta ho for e you. hlola After conquering ho na le e it, nngwe a o tshwaretseng there's yona yet another one. hona tjena re qeta ho haha kerekeng After we've built this o church, tswe ntate modimo o na le nthong a re tshwaretseng know yona that there's something that God has in store for us. le wena personally You too, personally, ntate modimo God o batla ho tlosa mona wants to move you a here o ise mane and get you to a next empa re level. fihla moo But for you to get there, re fihla ka ho nka boikarabello you get there by taking responsibility. ho bonolo hampe a nkara re lemong sena o tlo tjhentjha di-level It is easy for us to say this year you're going to change your o tla level. utlwa batho ba re amen People will proudly say amen. empa ntho eno ha e etsahale fela wa But that doesn't just happen. o tlameha o nke personal It responsibility takes personal o responsibility. qalelle ho hlwella You need to start climbing and ha o up. hlwella o tlo qalla ho utlwa boima When you climb up, you're going to feel the ho tension. hlwella ha o bonolo Climbing is not easy. ho hlwella ha o bonolo Climbing is not easy. jwale ke tlo letsa mohlala I'm going to make an example ka tshebeletso ya rona of our church. a jere kaofela rona re batla ho ya hodimo bophelong We all want to level up in life. ke ba batlang ho sala leveleng eo leng ho yona Who wants to stay in the same ke ba level? batlang ho tjhentjha di-level tsa Who bophelo wants to change levels? okay so o tlo bona So hobane we're going to see. ntate modimo o e beile pelong ya motho God has placed it in someone's hore heart progress that progress e o kgotsofatse
for it to satisfy le you, ha e le nyane even if it's small. ko ha o nka di step la o nka la e o tsamaya speakerentsa If you're supposed to get to those la o nka speakers, step tse pedi fela when you take at least 2 wa steps, khotsofala you hobane get wa satisfied bona hore hona le mo ke yang teng because at least you're making bonyane ke progress. qadile ho hlwella At least I've started climbing. o pula hore batho ba tetebela haholo Remember that people get ka depressed baka la stagnancy because of stagnancy. stagnancy ko ema nqa e le nngwe Stagnancy is being in one place for a long o time. bona lebaka leo o qetang ho etsa system ena di karete The reason we've decided on making the ko systems of bane the re cards, batla ho bona re fihlile batho ba 5000 it's because we want to reach 500,000 members, re fihlile ho 10000 ya ba 10,000 members. so ra tseba ho snotlolo ko re So we know that the key ke is nne ra loser batho we should not lose people. sona tjena re bona motho e mong le mong le mong a sa sa tle kerekeng So we see some people don't come to church. ke re kgone hore re mo latelle re mo rapelle a kgutle We make sure that we'll just- see and pray for them so that they come back. hobane ke batla ho bona kereke ya pele Because we want to see the church so leveling ke nka up. di-step So I'm taking steps. system ena se ke patetse 80000 ko re I've sebetsa paid hona tjena 80,000 for the system to work. hona tjena o bona karete tseo di fuwang tje o na le tjhelete e patetsweng There's a lot of money that we've paid. sona tjena o qeta ho thitsisa founong fela o tlo So tswela now after you've registered, computer mane e hlahisa dibeke tsena kaofela disonta tsena on our system it shows the weeks. sonta sena o na le teng o This na le siyo Sunday you were not here. sonta o na le teng He was there. ha re bona hore sonta tsena kaofela motho ha a tle When we see that constantly you have re not kgona ho been bona here, hore ho na le motho e re tlamehang jwale re mo latelle jwalo now we make Again- sure that we follow up. re mmotsa na ho etsahala jwang We inquire what is re happening. botse na re ka mo thusa How jwang can we be of ha re assistance? sa o bona We kerekeng don't see you at church. ee ha re ke kgathetse re mo When they rapelle say a we are tlohe. tired, we pray for them to rise Praise the Lord. up. Amen. so o ko re ha o hlwelle fela ho You don't hlwella just climb ho up. hlwella o tlo nka determination Climbing takes ho hlwella determination. o tlo tla ho nka boitelo Climbing takes ho dedication. hlwella ho tlo nka It will tumelo take faith. a ke re Amen. ha ona ntho e welang motho fela Nothing lefatsheng just comes by chance. ha ona ntho e jwalo There's no such thing. motho a dutseng fela ntse a re ke a hlama fela di tla wela A person who's just rested and saying things will automatically ha e happen. sebetse jwalo It doesn't happen o that tlameha o way. sebetse You need to work, o nke boikarabello take responsibility ka bophelo ba hao with your le life ntate modimo and God, ka pitso o fileng with the yona calling He's given ka you, pono with the a e vision beileng pelong ya that hao He's placed in your heart. re na le dipono pelong tsa We rona have visions in our hearts, and ntate modimo and ha a God, batla hore o tjhentjhe when He wants you to Level. change the o level, batla ho isa hodimo where He wants to promote o batla ho you, fa boikarabello bo bong when He wants to give you a responsibility, wa tsana o tlo etsa do wang you know what He's going to do? number 1 The first thing, mo teng where you are, o tlo boreya you're going to get bored. o go so le bodutu You're going to feel mosebetsing ona kapo ntho e ne ke e bored with etsang whatever you're a doing. ke re ebe jwale And o now, ba le mohau o mongata and then you will have, grace Grace. susumetso there'll be influence ya ho go rapela haholo for you to pray. hey hoba ntho e nngwe le nngwe e qala moo Because everything starts there. e re ke letse mohlala Let me make an example. ne ntse re pastora kereke ya We were maseru pastoring Maseru Church, maseru high school mane Maseru High School. ka sonta On Sunday, ka kgwedi ne se kenya bo ma 40000 per month we'd have 40,000. re ne re patala rent ya 2000 We'd pay 2,000 re rent patala office and 2.5 2.5 the office. go tloa mona e ne le batho ba fokolang ba And then a sebetsa few people that we had. so ho no le bonolo hore So it was easy nka dula ka that setlela I would settle for that level. ne re dula ntlong ya mahala ha We thetsana had a free place to stay. ya go ne se re na le bokoloi tse tharo ka nako We eo probably had about 3 cars so at ho the no le time. bonolo hore So it was easy to say, ke dule comfort be zone comfortable in that Ke place settle. and settle. a ke re ebe ntse re rapella fela ditjhaba fela And nna then ke we'll shaba just pray for nations. empa But ke la ka utlwa ke qalella go boreha I started feeling bored. utlo se ka nana o nkutlwisise ha se batho ba ne bang bora Understand, it wasn't the people that were but boring ha ke me. eme pulpiting ya masego high school mola But when I was at the pulpit at Masago High ke la ka School, utlwa se ke sena excitement I was not as excited as I was before. gape ga tenteng And then we went to the ke a e tent. utlwa go ntho ena e teng but ha I e so felt le it matla that this is there, but it ga wasn't utlwa as gore e ntse ba powerful. matla ho It got powerful gore no that no, ke tlameha ho tsamaya I need to leave. ntate modimo God, ha o qholotsa go change level ya hao when God touches you to change your o tlo level, utlwa mona mo o seng o fihletse you're going to see that where you've reached, o kwa o so le bodutu it's boring. o kwa o so sena
excitement. There's no excitement. Ke ma ke la utlwa ntho eo. Who has ever felt like O tlo that? tseba ntate Modimo o kgolotsa hore o ye pele. Know that God is inspiring you to move Ee, forward. hobane ntate Modimo ke Modimo wa progress. Because God is a God of O progress. tlameha o dule o ya pele. You need to always go forward. Ya ba ke ba le toro. And then I had a dream. Ka loga ntse ke sesa. I dreamt swimming. Jwale ke bona mono mo ntse ke sesa. The place where I was O swimming, so le onyane. it was very Swimming pool small. ena se ke ithula ka I mahlakore. would hit this swimming pool on the Se le side. ntho e sesanyane. It was a Metsi small a sa place. nkgutla mo. The water was Se ke sitwa ho small. swima jwale ke tlameha ke tsamaya. I could not swim. I just had to walk. Jwale ha re manona le karolo e kgolo. In the middle, there was a big part. Ho na le lentswe le ntse le re ikagele mono. And there was a word that kept saying, throw yourself into Ka re the ke a middle. tshaba. And then I said, I'm Ka re ho afraid. deep ya kae mo? I asked, how deep is Lentswe la it? re 14 kilometers deep. The word said 14 kilometers. Ha ke sheba 14. 14 e bua ka mohau. 14 E ne bua represents ka mohau. grace. Ha ke sheba number 14, ho thwe 14 kilometers. 14 Kilometers kilometers. deep. Ya ba ke a tsoa. Then I woke up. Ya ba ntate Modimo o bua le nna o mpha tsenelo. Then God gave me a revelation that Mona mo utlwang o so o sitwa o sesa ke mona mo teng. where you feel you cannot swim any longer is where you are. And ha o ka dula And if you stay ka lebaka la letswalo, and settle because of o fear, tlo bua o so le bodutu. it will be boring Jwalo ka o sontso o ikutlwa je. as you feel. But o bone na o ke na le sebaka se se kae se ko se ke batlang ho ya go sona. Have you seen the place that I want you to go to? Ha nka ba ka hana. I didn't say no. Ka nka step. I took a step. Ka ba jwetsa hore ke a tsamaya masego mona. I told them that I'm leaving Maseru. O tseba hore ha o so sena thabo le excitement ha ona motho a ka. When you do not have joy and excitement, Batho ba le ka o bua le nna. People were trying to speak to Ka me. nnete ga o hloka. Apostle, we need you. Ka nnete ka re ke a tsamaya. And I just told them I'm leaving. Ka qala Bloemfontein. I went to Ka Bloemfontein. nka kgwedi tse 6. I took 6 months there. Ka bua kereke tse supileng. I opened 7 Tse churches, kgolo. big churches. Ka nka baruti ba hlang masego mona I ba took bang. pastors from Maseru, Ba ba hlathiwa from TY, ka ba isa Blomo. and I pointed them to Bloom. Ba pastora kereke They tse. pastored these Re churches. etsa training center. I made training center. Ka matla. Ya ba ka mora 6 months. After 6 months, Ya utlwa hore ha ke sana excitement ya utlwa. I felt that the excitement has Ntate gone. Modimo na ile a ntsenela hore ke na le mosebetsi o mokgutshwane And God revealed to me that He has a short for wena job Bloemfontein. in there. O nkile kgwedi tse 6. It took me 6 Ka mora months. mono ka bua hore ke hloka ho tsamaya. And then I felt I needed Ka to bona leave. hore mosebetsi ko o entse. I noticed that I had done the job. Baruti bana na ba fuwa dikoloi. These pastors were given cars, Ba rekelwa dithepa. they were bought furniture. Re na le office We Bloemfontein. had an office at Ko Bloemfontein. re ne nka settle ke I batla. would have settled if I wanted, Kapo ne nka kgutlela maseng. or I would decided to go. Empa come ka back to tsamaya ha. Maseru. But I left Ra again. Gauteng. I went to Gauteng Joburg. le teng re qala fatshe. We started from scratch Re there. robala le teraseng le We Marysna. slept on the mattress with my wife. O bona batho ba bangata So many people ba sitwa ho ya pele hobaneng cannot go forward ba because tshaba ho tswa comfort zone they ya are bona. afraid of leaving the comfort zone. Ba rata mo ba leng comfortable. They love comfort. Nna nka be ke itletse ho le monate hampe masego I mona. would have settled here in Maseru. Nka be ke dutse Bloemfontein. I would have settled in Bloemfontein. But ke ya ke ya Gauteng. But I decided to go to Ke Gauteng. buile le mokgotsi ya ka hore a nkadime ntlo for kgwedi fela ke dule I le had yena. spoke to my friend to borrow me the house for at least a Empa month. fela ha ke a dula le yena motho eno. But I didn't stay with him. Ha ke qala ke nka step Because when I took a ke nka step qeto. and took a Ke decision, nka qeto. I took a Ya decision go ke ya Gauteng. that I'm going to Ntate mong a Gauteng. mfounela. God, Ntate mong a another mfounela. man called me A re ke tlo mo rapella. and said I should pray for Ha him. ke fihla When I got there, o nkisitse di-guest houseng tsa hae he took me to his guest houses, 5-star 5-star guest o house. na le mine wa taemane He has a diamond mine. o nkutlwe radiong He had me preaching on so radio. batla ke tlo mo rapella hobane Now he wanted me to pray for him ntho tsa hae di because tsamaye hantle he was stagnant. mono he ne ke qala ho bona senyama I literally saw bad luck. motho enwana o na le mine wa taemane He had a diamond mine. o na le jarete e kgolo e etse matlo a di-5-star mare le He dijo had a big compound o with sokola le dijo ka tlung 5-star hotels, but he was struggling to get food. hai o ntso mo fola jang ha ke fihla mono When I got ka there, fihla ka ba rapella basebetsi ba ka ofela ba wa fatshe I prayed for his employees. They fell down. ka gona le ba babedi ba siwa re ke nnete I said there are 2 missing. He ka said gona it's ntho 2. tseo di tsetetseng ka jareteng ka mo a re ba di tsetolola They uprooted ka mora them. mono ya ba gore lo dula ga gae toropong mahala
he invited me to stay with him. Re dutse kgwedi tse 4. We stayed for 4 So months. ena o nanana ha mpeile hobane ke le mohlanka modimo. So he thought by having me over at his O place, tla bona ntho se di bulehe. things automatically will just Jwale ka open. mora 4 months a bona ntho ntse di fasitse. So after 4 months, when things were still stagnant, Ke o ntsa mpotsa nna ntho tsa ka di change. Ke he botsa kept training center. saying things are not changing. Ona batla be o mpeile jwalo ka modimo wa namono fela jwale ntho se ntse di He bulehe. wanted to place me there as a god to. Ebe ha re patala rente ja se tsa rente ngata. Now he asked us to pay rent. Ka nako ya ketang motho. After saying that, Motho o mong ke a tla le ena. someone came as well. A re patala rente for 6 months. They paid rent for us for 6 So months. selemo kaofela. For a year, Ya ba re patala rente Gauteng. we didn't pay rent. Le mo se tsamaya re patala rente ministry ne se go phamisitse. The next year when we paid rent, the ministry was Bona. up. Nako tsohle At all ha o times, itwetsa. when you tell O yourself nka step. and take a step Sa go jwale ke ya pele that I'm jwale. going forward Ke a now, fella. I'm climbing up, Ho na le batho there are ba people o ntate Modimo that a God santsa ba lokisitse. has in place. Empa o ke kwa ba bona. You will not see Ntle le go them nke step se. until you take the first step. O ke kwa ba bona You'll ho never ha. see them. O tlameha o nke step sa You tumelo. need to take the first O step of nke step sa faith. sebete. Take the first O step of itjwetse hore ntho boldness ke tlo e etsa that I yang. will do O that. tlameha o be motho a kgonang ho You need to itwetsa. be a person who can be O ska dula o decisive. emela ho jwetswa mehleng. Don't wait for people to tell you. Mme a neng a tswa madi The woman with the issue of for blood lemo tse 12. for 12 years, O la itwetsa le moo. she told A re ha nka mo herself tshwara fela. that if I Ke a hold tseba ke tlo the loka. hem of his Le wena o garment, I'll tlameha be o fine. itwetse. You need to tell O be le yourself conviction. and have a Ya go tsheka ke no conviction ke tlo e that I qeta will eng. finish that Hore church. la batho ba ka reng e se ka ba o sisinya ho What hang. people will say should not touch you. O itwetse. Tell Ha yourself. o qala o itwetsa. When you just tell Tate yourself, Modimo o kena selekaneng le wena. God gets in O partnership so with nkile step sa you. pele. You've taken the first Hore hey step. ke boreile ke o dula That I am mosebetsing bored mona. and tired of being in one Kgale ke na place. le tabatabelo ha I have business long ena. had the desire to build this Kapa o ha business orphanage ena. or to build the E orphanage, sa le o tshaba. but you've been afraid. Ha ona mo o tla ya ka letswalo. There's nowhere you will get with fear. O tlameha o itwetse. You need to decide. Praise the Lord. Amen. Tse re le mmoho. Amen. Mofumadi enwa wa ka My wife o na mtshala morao fela a sa mpotse would dipotso. just follow me without asking me A ke re re lo dula questions. Gauteng. When I'd say we're going to Gauteng, Ra Gauteng. we went there, Re qadile o le jwalo. we started like Ha that. ke nke tjhelete e tlang Bloemfontein. I didn't take money from Ha ke nke Bloemfontein. tjhelete e tlang I Maseru. didn't take money from Masego Hobane ne di hloka ho rala ka botsona. because they also needed to run on E their nngwe le own. nngwe ke qala fatshe. Each and every place would start from Bloemfontein, scratch. ha ntate Modimo a keta hore ya Blom. When God said go to Bloom, Ke la ka nka step sa I took tumelo. a step of Ka faith itwetsa. and I Hore ke lo qala decided mosebetsi that I mane. will start there. Ka ya Motheo FM. I went to Motel Ka kena FM. ka profeta I prophesied ba mpha slot sa and they mahala. gave me a slot for Ka free. kena Labone I went on ba re Thursday. kene le Sontaga. They told me to Ka kena ha come on 8. Sunday as well. Ka kena ha 8. I would go 8 Ya ba ke ya times Bloemfontein. and then I went to Ya o Bloom. tletse batho ba 3000. There was an overflow of people, over Sound 3,000 system ya rona e people. se shwele. Our system was Motho e there. mong a irisang sound system se tsang stadium ona o tlile radio ke a connecte sound tsa hae mo. A person who had me from the radio Tjhe. connected me. Ha o qala o nka step sa tumelo. When you take the first O step of itjwetsitse. faith and you Hore ke decide kgathetse ke level that ena. I'm tired of this E ke leng ho level yona. that I'm at, Ntate Modimo o tshwara ka letsoho. God will partner Hore with jwale ra you. tsamaya jwale. Now he'll say we are going Bothata ba together. batho ba bangata. The problem with many Ha people, bana qeto e they do matla. not have a deep Ha bana ho conviction. itjwetsa ho matla. They cannot decide. So wa decide empa ha qala bona ditsokotsane wa kgutla. They decide, but when they see storms, they go back. O tlameha o itjwetse. You need to tell yourself Hore nthwena ke tlo e etsa. that I'm going to do Ke this. kgathetse ke bophelo bona. I am tired of this Ba life tshotleho. of poverty. O itjwetse hore ke tlo tswa mo. I'm leaving this Hore level. bana ba ka My ba ke children ba sokola jwalo ka will nna. not struggle like E me. qala ka ho It starts itjwetsa. first with deciding. Praise the Lord. Amen. Tlameha ho felle thabeng. You need to climb up this Ha o mountain. itjwetsitse. When you have Jwale told o yourself, ready. you are ready O etsa now ntho e nngwe le nngwe e to do hlokahalang. everything Ho necessary bona hore wa fella. to climb up. Praise the Lord. Amen. Ke ne ke bua le baruti ba rona. I was talking to our pastors Ke re 2016 in e 2016 ne la re kena leveleng ya bone. is when we ranked up to level 4. Level tsena di bua ka maikarabello a fapaneng a These municipal. levels represent different levels Ha ke of qala responsibility. tshebeletso When I started e ne le level ya the pele. ministry, it was the first level. ne ke lo re ka mora dikgwedinyana ke na le ngwana monyane wa ngwanana. I dreamt of having a baby girl. Nna le modimo a bua ka NTC. God was talking about NTC. So a tsaya ngwana o tlameha o mo hlokomele. You Ntho know e nngwe le that you nngwe need o to mo jara. take care of a child. Bana ngwana a sa hodile le wena o tla o hlokomela.
when that child grows up, they'll take care of So you. ntho ngwe le ngwe ministry mona ne le rona ba patalang ntate. Everything was on me when the ministry started. Mme re filwe ntate Motlatsi. Mela Ntho ngwe le Freedom ngwe ne re that itshetlha. everyone, we needed to pop out money. So yaba ka mora ka 2009 In 2009, ntate Modimo ha re ke lo qala Bloma re kena level ya bobedi. when we started in Bloom, God told us that we're ranking to Ka level 2. 2013 ha re 2013, bula TV when we had the radio a re station, kena TV level station, ya borao. he said you're entering level 3. 2016 2016, ne re na le dikereke tse 288 we had over 288 ne di churches. le There were 288 288. re na le TV We had a TV re na le station radio and a radio e station. sa le re kena leveleng ya bone We were in level 4. ke le mo sa bona ene sene This is the 9th year. ha go so tswe We have not left. so re ke etsa baruti ba rona ke re ha re tlo itshita I was telling our pastors that we're not going to cheat this re tlo level. ihlola semolao We will legal conquer it legally. so ke ba jwetsa ke re I was telling them level that ena re kene ka kereke tse 288 we have entered it with 288 ka nako eno ne churches. ke pusha hore re fihle kerekeng tse 300 At that time, I was pushing to get to 300 churches. re na le TV We had a TV station. ya ba e sele ha re tloela ho hola We stopped growing. ya ba e se di kwalwa baruti ba bang ba Some tswa churches closed, shut down. wa thathewa hanyane There was a decline, ya ba re stable and we're stable now. ho fitlhela tsatsing le Until today, NTC NTC ha e so hole hasn't grown. e sa le re maintaina mo re ile ra kena teng We've maintained where we started. empa he ke le mo sa bona ene se This is the 9th year. jwale re itukisetsa ho tswa leveleng ena We're preparing to leave this level. ke jwetsitse baruti bana ba rona I told the pastors lemong sene that this e mong year, le mong each and every ke one, mo file target ya hore branch bo tswale branch bo le bolo bong fela I've given them a target to have a branch. open one branch extra branch so di branch tsa rona ha ba di 200 di lebeletse go by the end of the year di le 400 If we have 200 branches, I'm expecting extra from each. TV tlame khutle The TV station has to be back. re je ga kena TV le teng ya ba re tswile TV le siyo We won't start with the TV station Ntho ene there re and then sitisa not ho ya have it again. pele What stopped us from going forward? re tlameha be re hlotse We need to conquer it ka bohlale with wisdom, ka di resource with ka resources, tshebetso and with service. so wa bua ke thaba ntwe It's a mountain. so inkile hore re rapele It takes us to re pray batle ntate modimo and to search for re mo God botse and ask re Him pushe and push. hobane ntate modimo Because ha re God bitsetsa lesotho has fela not just called us for ha re bitsetsa Lesotho. Southern He's not Africa called us for only Southern o re bitsetse Africa. lefatshe He's called us for the batho ho world. fitla lefatsheng ma To get to the hore world, NTC e kena for America NTC to get to e kene America, Mexico to get to e Mexico, be multiracial and e be multiracial, ma China and e be ma India Japanese and ke thaba re Chinese. tlamehang ho e It's a fella mountain we need to conquer. empa batla batho ba But it itjwetsitseng needs people who are Hore ke tlo decisive fihla moo. that we will get there. ho sa tsotelle na ho hlokahala Regardless of what is re needed, tlo fihla we moo. will get there. so le wena So you too, personal life ya in hao your personal life, personal assignment ya your hao personal o assignment, tlameha o be le boitjwetso bo you jwang need to be that ntate modimo decisive. ha o bitsetsa ho fella God has mona not called you only to this o level. bitseditse pitso e He's called you hodimo for a higher calling. but o tlameha o itjwetse But you need to tell o tlameha o yourself, dumelle ntate you modimo need to allow hore o God kwetlise to train you a o and equip traine you. o be tlalo le thata You should have a thick ska ba skin. diwa ke dipuo tsa batho Don't be demolished by o ska ba people's diwa ke talking. ditlhaselo tsa diabolosi Do not be discouraged by the devil's attack. o focus o Focus fihlella o fihla moo until you reach your hobane target. satane yena Because the ha o devil, qala o itjwetsa when you decide ka hore o ya pele that you're going O tlo forward, lwana. he will fight. satane o tla o bontsha hore o ke ka ba fihla The devil moo will try and show you that you'll never reach there. satane The devil, ha bua le wena when he speaks to o you, sebetsa ka ntho e bitswang false evidence he uses what we call false o evidence. fa bopaki He will give you bo o evidence tiisetsang hore that will o ke ka show you that fihla you will moo not get o there. bontsha He di-facts will show you facts. jwalo ka josefa fela Just like Joseph, e la re ha mosadi wa potifera when Potiphar's wife a batla go robala le yena wanted to sleep with josefa him, ha a baleya when Joseph ran mosadi wa away, potifera o na tshwere bopaki
Potiphar's wife had evidence ba gore Joseph ona batla go rape that Joseph wanted to rape me. lamba ha ke Here is the robe. empa ene le false But it evidence was false Satan o evidence. sebetsa jwang That's how the devil works. Satan wa o bontsha gore The devil shows ka you mabaka a that 1 2 3 because of 1, 2, O 3 ke ba reasons, fihla moo. you will never reach that. lapele le sa le In your bafutsana family, you've forever been poor. Itjhebe na o jwang. Look at where you come ntho e nngwe from. le nngwe e Everything sa tsamaye le lentswe la ntate that is Modimo not in line with ke the word of false God. evidence. It's false O e lahlele evidence. kwana. Forget about it. o tseba gore nna lefatshe lena Know that this world re tla le dominata kaofela will dominate re le it lesotho mona here in Lesotho gobane ntate Modimo because o God itlhonyela tumelo just fela needs faith. o se ka ba kgolwa Do letho not believe le kgatlhanong le anything lentswe la that hae. is contrary O to His dumele fela word. seo a se tjhong ka Believe wena only what He says Ntate about Modimo o tla you. fihla When moo God says you will reach o tla there, you fihla will moo reach. ntate Modimo God, ha o qala nka step sa when you tumelo take the first o step of sa faith, tlisitse bathusi He has already brought o tlisitse helpers, di-connection connections, empa o ke kwa di bona but you will not Ho see fihlella o them nka step sa unless you take pele. the first step of faith. so o se ka ba kgotsofalla level e leng So ho do yona not be comfortable with that level. o itjwetse Tell gore mo yourself ntate Modimo that where God Ang batlang teng. wants me, ke tla fihla I will reach. amen Amen. se ka ba a quitter Don't be a quitter se ka ba tloela Don't Ya ba, quit. ntho ena e boimene and say this is hard. ntho eno batho ba ngata ba tloela ntate So many people are quitters. baruti ba bangata ba bola ka diketekete ba tloelwa every year There's so many pastors that quit each and every year. ba banga ba sa quite Some, if they don't quit, ba e sotha ntho they ena manipulate God's word. re tlameha re etse ntse re tshwere tsela hantle We need to do it holding the right way, e seng re thetsa batho jwale se re not iketsa ntho tsa manipulating rona. people. Praise the Lord Amen. le wena You too, ntho e ntate Modimo a beileng pelong ya what hao God has placed in your se ka ba heart, ba e lahla ho do not quit on it. e tla nka nako It will yona take time. bebele e re empa la o le jwalo The Bible says even if it's so, e re le ha pono e ka ka ya dieha even if the vision tarries, e tla phethahala it will come to pass. o hopola hore ka makgetlo a mangata re batla ho tlohela setshasang sa rona Many a times we wanted to leave our site. ha ntse ba re sokodisa batho ba masepala When we were struggling with the batho ba municipality, motseng batho ba motse the villagers, ne re rata ho bua hore e seng re rekise setsha se we just wanted to sell the site. but nako tsohle ke utlwa ntate Modimo a re ho But hang each time God would say no. but ke mona re hlotse Here we are, Se re we've na le di-permit conquered. kaofela. We have all the but permits. e nkile lemo tse 12 It took us 12 years. batho ba bang ntho ya ntate Modimo e tla o nka nako God's thing will take you ka time. mora 12 years o tlameha o bontse o e tshwere ka matla After 12 years, you have to be holding on to it. seng o se o nyahame Holding firm. Do ho na le not be re give up. qadileng ho na le be re qadileng le bona tshebeletsong There's mona. some we've started with here at church. ba na le ministry tsa bona They had the ministries. ba bangata ba dutse fatshe ba di tlwaetse Many of them have quit. ba bang ba se ba latella tjhelete Some are after money. ba bang ba nyahame Some fela are just hobane discouraged. resistance e teng yona Because yes, there's resistance. empa o tlameha o be tlalo le thata But you ntate. need to grow a thick skin. o tlameha o tsebe tsena o di kwale You tsena need to close your o ears se ka ba utlwa letho and ignore everything. o focus o mo ntate Modimo a o batlang teng Focus fela. on what God wants for you. o se ka ba fumana o ikentse nthong tse sa o ameng Do not find yourself get busy in se ka things that God doesn't nna want se you ka nna in. lwana dintwa tse senang Stop thuso fighting battles that are not ko betse o necessary. tlameha ho lwana ntwa e le nngwe You fela need to only fight one tlameha ho battle. lwanela naledi yane ya hao You need to fight for your star. naledi yane e lang satane ha e bona That star which the devil, ke a batla ho bolaya moreng Jesu e le when seng he saw it, he wanted to kill Jesus se as mo a tlo baby. lwantsha batho ba mona ka Don't wena fight for people Kapo who are o tlo jealous. lwantsha batho ba o sebang Or fight people who are Senya gossiping. nako. You're wasting o your lwana ntwa e time. lwantshang meya Fight the battle that fights spirits. e lwantshang meya e ne e sebakeng ena The spirits that are in the e batlang ho sitisa ho naledi yane e shine principalities and powers that want to dim your light. jwale satane ka maqiti a hae The devil with his, o etsa hore o Tactics. lahlelwe ke focus ya ntho tse bohlokwa bo lwana ntho tse senang he thuso may make you fight over things that are not necessary and then you lose sight. o utlwile gona ntse ba reng ka nna Did you hear what they said about me? ke ntho tse senang thuso tseo Those are not necessary. nna ke tlameha ke lwanele hore ke re ke na ke bone I need haueng to fight and ensure that this church is ke lwanele built hore ministry ona o ye worldwide and ona fight for the ministry to go worldwide. o tswe ke moruti e mong a buang hampe haholo I am the most talked about pastor. ei kore ke ma ke la utlwa tokitsa ka tsempe tsa Who's ever heard about the stories that are said about me? bona ke batho ba bangata moruti e mo There's etsang so moruti many ona o etsang people. ha ona le This pastor mohlang does this and that. ha ona le mohlang There's never a o time, le mong never a ke time tlo di araba I will answer to them kapo ke di considerang or consider them. hobane ke a tseba ke satane fela le ka ho distract Because I know that
it's the devil's device to distract me. wa tla go ke shebane le ntse se nang He wants me thuso. to focus on these things that don't matter. Ao ha ke no wa hle bathong ba I'm not a modimo snakeling, gentlemen and Ah, ebo. ladies. Ha ka tlameha ho shebana le ntho tseo. You need to Shebana le naledi ya hao. focus on your star. Naledi bua ka purpose ya ntate modimo. The star represents the purpose for God of your life. Amen. Phamisa le tlo tsona tfetše. So ha re batho ba tlo quita ke re We're not quitters. ha e bona o so go wa tloela. If you wanted to quit, Phamisa tumelo ya hao. raise your faith. Leeto ntse le le teng le ka pela hao. There's yet a journey in front of you. Save energy ya hao. Save your energy. Ska fumana o kene ditshebong o kene nthong tse senang taba. Don't find yourself in things that don't matter. Number 2, ha re Number batho ba 2, tlo dula. we're not settlers. O bolela hore level 4 Remember that level 4, lebaka leo e bang thata ha se the go reason rona fela. it's difficult, it's not only us. Ke hobane It's because ke level ya establishment. it's a level of So establishment. na le ntho tseo re di fihletseng. The things that we've Re accomplished. na le di-member tse established mo. We have established members. Tse re tsebang hore ba teng. We know that they're Re here. na le di-branch tse established. We have branches that are Wa di bona established. di-conference tsa rona wa di bona di ba You can kgolo. see our conferences. So ho feta moo From there, ha o bonolo. it's not easy Ba no so fihletse establishment e itseng. because you've reached a certain establishment. O hloka force e fetang hore o phunye ntho eo. You need a greater force to surpass that one. Amen. Amen. So o bonolo hampe hore re ka dula mona ba re So it's easy for us to just settle for this Hona one. jwale kerekeng ya rona attendance is the highest. Here in our church, we have the greatest Le attendance, tjhelete. and money Is the highest. is the highest So since bonolo we hore re ka started. dula. So it's easy for us to settle. Jwale haholo ha re qeta ho haha kereke. More especially after we build the church, O tlo ba temptation ya hore re settle. there will be a temptation for us to But settle. ntate modimo. But Ha God, o qeta ho hlola thaba e itseng. when you've conquered a O certain batla ho mountain, na le thaba e nngwe hape. He has one O next ntso coming tlameha ho e hapa. that you need to conquer as well. So le business-eng ya hao jwalo fela. The same applies for your business. Le bophelong ba hao. Even in your Ntate life, modimo o batla hore o be moholo God wants you to be great for mmuso wa hae. for His kingdom. O tla qala o le You will monyane. start small, But ha ba tlo o sala o le but He monyane. doesn't want you to stay O small. batla hore o hape for He mmuso wa wants you to hae. conquer for His O kingdom. be le influence for You need mmuso to wa have hae. influence for His Ha o kingdom. jwalo. Amen. Batho ba o mamele. People should listen to Ska ga o you. bua ba re moruti eo a nyatseang eo. They shouldn't say, this despisable Ha re pastor. bua mona mmuso o mamele. The government should Wa listen. tseba, ko jwetse, but human nature Human nature e ya o hlompha will not respect o you sena di-results. if you have no results. And o ska ba lalolla. Don't complain. It's human nature. Ho na le baruti be leng hore ha ba bua mona ke kutlwe batho ba bua ka bona. The pastors that I've heard people talk about Ba nyatseha. are very, Ko re le a hlaya mane fela, Despicable. eo. E ntse e le moruti. even if Jwale, they're pastors, batho ba hloka ho bona di-results. people need to see results. Akere? Hore ba bona hore ehlile ntho ya motho ena ya sebetsa. That whatever they're talking about works. Ke re le ka tlung fela. Even in the house, Motho wa mosadi o batla ho bona hore A woman- monna hore o hlomphe. for the woman to respect you, O tlameha mo kokodetse ka ntho e nngwe. there's something that you need to use to make them submissive. Ka mantswe a mang, ka bona hore ho na le ntho e nngwe a senang yona. She should see Ke that there's botho. something that you have that she doesn't have. Ke botho bo jwalo. It's human nature. So o se ke ra kwata. So don't be angry. O tlameha o build value ya You hao. need to build your value. O rapelle hore ntate modimo a o fe di-results tse undeniable. You need to pray that God gives you results that are undeniable Batho ba tla o hlompha. so that people Ho respect tloha mona you. motho la ka leka ho o hlompha. From there, even if someone may try and Ha o respect you, sena ntho eno e mo commandang hore a if you don't hlomphe, have anything to show for it, e tla ba thata. it will be difficult. Ke fallen nature. It's the fallen nature. Ha ba batho ba kokobele fela. People don't just. So re ke ra Submit. re mmuso o tla re mamela. So you won't say the government will listen to you Re le kereke e sono. as a church that is struggling. Akere? Mohau wa rona fela ka bona o tlameha o preache. Our building should speak volumes. And ha re tlo swabela katleho eo ntate modimo a re fileng And we yona will re le not be kereke. ashamed and timid of what God has given Praise us. the Lord. Amen. Le wena bophelong ba hao. You too in your life, Ikgolotse inspire hore o yourself change level. to change the And o tsebe level. hore o ka faila. You may O fail, ka wa. you may fall, But o eme hape. but rise again. O tsebe hore ho faila business-eng ya Know pele that failing
the a business for so the re first pitso ya time. serena ha e sa It does leyo not mean that your Phama calling of being a hape. king is not there. Hey, Rise ntate again. Modimo na le wena God is with you. ha so re ha o bitsitse ntho e nngwe le e nngwe e tla It doesn't matha fela mean that if he has called you, things will automatically gale happen. ke bula dikereke di I've kwalwa opened churches and some have been ke closed. la ka nka 3 years ke butse kereke ena ya mehlobo e mengata I took 3 years with a multiracial church. e kwetswe hona jwale It's closed Ke lo e bula now. hape. I'll open it again. ha ke amoele fail ya ho I do not accept failure. ke nka e le learning I opportunity am taking it as a learning opportunity. ke mate attitude ya ka That's e my attitude. ka la ka fihla Gauteng We went to Gauteng ka 2011 in ke 2011. qala fatshe We started from scratch. ne ke sa tsebe batho I didn't know bao anyone ntate Modimo ba lokisitseng that God had but prepared, ke la ka nka step sa but tumelo I took a step of faith. ka mora 3 years After 3 years, ne re na le kereke tse 40 Gauteng we had 40 branches in re na le Gauteng. kereke tse 40 Limpopo We had 40 in Limpopo. re na le kereke tse 30 Northwest We had 30 in Northwest. ne ke fuwe koloi tse 25 I had about 25 tse cars. ke di fuweng e sa le fihla Gauteng Those were gifts ke in Gauteng. fihlile ke itlela Lesotho I was from Lesotho. ne ke hirile makgowa a 8 I had 8 employees of white people le batho ba batsho ba ma and 20 20 of black people. mane batho ba batsho hona tjena lekgowa le fihla mane ba thothomela Black people have a very mindset e me complex. fosetseno ha wa thoma makgowa ke modimo wa rona We're not told that white people are nna God. ne ke kgannelwa ke makgowa White people used to serve ne me. ke ngwathelwa ke makgowa nna They would serve me and bring food. re fuwe le sefofane ka 3 years I was fela given an airplane hobaneng ke la ka nka step sa tumelo because I took a step of ha ke faith. utlwa susumetswe When I felt the ya gore force ke tšhentšhe di-level to change the levels, ka ikagela I threw ka myself tsamaya in. hodima metsi I walked on ke sa water, tsebe gona o tla etsala not jwang knowing what is the end wa bona result. bothata ba batho ba The bangata problem of ke many gore pele o people tlohella thaba ya is gago that before you level up your pele mountain, o tšhentšha di-level before you level o up, batla bopaki you want evidence, ba gore ga o tlo kwela proof that you won't ga o drown. tswa ka sekepeng When you get out of the ke re boat, ko o let me bolelele tell ga o nana you, le bopaki there's no one with bopaki proof. ba rona The ke evidence and botshepehi ba proof ntate is modimo God's faithfulness. ga ona ntho e nngwe e nka o There's bontshang yona nothing concrete I can gore show kereke you yane re tla e qeta that will yane build the church. empa bopaki bo re nang le But the bona evidence we kore have wa is that He tshepahala is ga re ne re faithful. nka di-step tsa When we tumelo took the steps of Re ya faith South Africa. and went to South Re bula Africa di-television. and went to the TV Ho no sena ntho e stations, nka o bontshang there's yona. nothing would show Ha e so you re fela not ya nang le just rona that the one who wa is us is tshepahala faithful. tsamaya o lo qala ntho e hlokang Go ho and qala start what you need to o tseba hore start ntate modimo wa and know tshepahala that God is a faithful. ke o dumella go He will never gate let you a ke o drown. dumella go He will kwele never let you drown. nka step sa Take the tumelo first step of o ko tsamaye faith hodima metsi and walk on water o etse ntho tse kang o etsa and do pele something that you've never done and o tseba before. gore ke kwa faile Know that you will never fail. satan le a le ka o Even tshosa if the devil may try o and fane ka scare tlhoriso you, ntate modimo give glory to God. ha e ka ka ntho e di di ya o Even etsang if things delay to o se ka ba happen, nyahama. do not be Jwalo discouraged. ka Abrahama Like Abraham, iphapanye fela ignore the circumstances. When he looked at Sarah's womb, that is dead, iphapanye he fela ignored a sheba it tshepiso ya and he Modimo. looked at God's promise. Iphapanye. O se ka Ignore ba bua ka ntho and tseno. stop talking about Tse the kang things you see diadieha. that are delayed. Focusa fela moo o yang Focus teng. on where you're Ebe o leboha going ntate Modimo. and thank God Ebe jwale wa sebetsa. and then work O nka di-step tsa and take tumelo. the steps of O faith eketsa education ya and hao add value to yourself fielding eno ya in hao the field you're in. praise the Lord Amen. ke a qetela I'm so concluding. natefetswe Are you still enjoying? right jwale hore o hlwelle thaba ya hao For you to conquer your ke mountain, tlo o fa dintlha tse tharo I'm going to give you 3 points. number 1 The first o one, tlameha o be le boitsetso you need to have dedication. ntate modimo le a ka ba a o tlotsa o fa matla Even if God may anoint you and ha give you power, fela o sena boitsetso if you're not decisive o sena determination and you don't have o ke determination, kwa ya kae le yena you will not go o far. tlameha o be le You boitsetso need to have determination. number 2 The second one, ha o so o itswetsitse if you are now determined, batla botataisi ba hae look for his guide. mo botse o kope o botse ntate modimo dintho Inquire him of things. dikarabo di emetse ba botsang Answers are for those who ask. kopa direction Ask for guidance, kopa direction. botataisi ha o sa tsebe ntho o botsa ntate If you modimo do not know, ask him. Dafite a ona botsa re ye ntweng David asked, should we go for war? tsamaya le tla hlola Go, you will conquer. Rebecca re o etsalang ka mpeng yaka Rebecca asked, what is happening in ntate my modimo a go home? tshwere tšhaba tse pedi God said, you have 2 nations. empa o na araba ka morao gore ba botse But he only answered after they inquired of him. tlwaela go phopholetsa Stop fumbling. botsa ntate modimo Ask God, ke etse bang ga o le what tjena should I do now? o tla o fa He bohlale will give you a ka wisdom. o kopanya le motho He may make you A meet tlo o people thusa. that will help you. ba o ithute o botsa But
Learn to ask. Ha o bana ka o sa tseba direction If you feel you do not know the direction, tsa mo mmotse go and ask him o leboe and thank him ka karabo for the le pele o ba le answer. yona. Even before you get O tla it, fumana direction. you'll get direction. Praise the Lord. Amen. Number 3, Number 3, house of money direction le guidance. now that you have guidance and direction, Kena ntwe enter into war. ke ntwa fela tha. It is a war to climb O up be the le mountain. o be le mindset ya ntwa. You should have a mindset of O qala war. ministry, To start a qala ministry, business. to start a business, ho qala whatever e bang to o batla start ho whatever etsa. it is you want to Ho tlo start. nka ntwa o It will phadisa take ntweng. a battle or fight. So o tlameha o be le mindset ya hore ha ke tjhetjhe. You have to have a mindset of conquering. Ntwa yane ya dipuo le bo profeta. That fight of prophecy and prophet and O profete boemo ba hao. prophesy over your O profete circumstances, business eno ya hao. prophesy over your business, Ebe o iphapanyetsa ntho o sa batleng ho e and bona. then ignore what you don't want to see. Ka ba bua ka ntho tsa hore ke isitse di-application hohle. Don't say I've taken applications different places. Ha eba mati o sena le boleleng o se ka ba bua ka yona. Even if there are doors that aren't open, don't O talk dule o about ntso it. phatlalatsa tlholo fela. Proclaim what you want to see. O ithute o iphapanya. Learn to ignore the things you don't want Karolo to enngwe ya see. tumelo ke ho iphapanyetsa ntho o sa batleng ho e The bona. other part of faith is ignoring what you don't want to Ebe o see. leboha ntate Modimo ka seo o batlang ho se And bona. you thank God for what you want to see. Amen. Amen. Ke di-principles tsa tumelo. Those are principles of faith. Kena ntweng. Enter into a O itjwetsa hore battle. nthwena ke lo e etsa ho bata kapa o tjhese. Know O be that- ntho e sele. Decide that you're going to do it by hook or O crook. be motho enwa nahana hona tjena ho ja. Ebe ha ke tla ke re ke mona ntate Motlatsi. Ke re ka nnete Imagine if I would come to church, re ntse phoso ka taba And say- mona. we were mistaken. Ebe se ke le sono le lentswe ke re le a tjhentjha jwale. Se le tutumela ka nnete nna ke nana re fokotseng ka nnete. Ntate Modimo ha a sebetse le batho ba jwalo. God doesn't work with such Ke re people. mofumadi wa ka le ka tlung ha ka mpotsa ntho re sena tjhelete ya My teng. wife in the house, when she asks me for Ke sena le something tjhelete and I don't have ka nako money eo. at that Ha time, hona le mohlang o ke re mena nna ke sa tseba. I never say I don't know. Ke ra I e tla say etsahala. it will happen. Ke attitude. That's the attitude. Jwalo ka motho wa monna. Just like a man, O pula hore ha ebe o na le bana le mosadi. if you have children and a wife, You are the last person standing. o You are motho the wa last qetela person. emeng. Mme ha a sa tsebe na o tlo etsang. If the wife doesn't Bana know ba what to sebetse. do, Bana Maybe- ha o tloha ho wena. when they come to you, O se ka ba re. don't say I do not know. Ba ye kae ka mora moo? Where should they O go? bolelle ha o le montate e etsang jwalo. If you're a father that O does lahlehelwa that, ke authority ya hao. you lose your authority. Le lentswe la hao wa kgalema. Even your voice O has fela no hae. meaning in the house. Ntho e ne e tla etsahala eng? Just say it will happen. Ke attitude. It's the type of Nna ke attitude. araba jwalo la ke sa tsebe na ntho e tlo etsahala I jwang. answer like that even if I don't Ke know ra what e is going to tlohele. happen. Mphe nako fela. I just say, give me Ke re time. tlo e etsa ntho We're e. going to do it. Fana ke dutse ke le mong ke re ha ke tsebe but ha o qala o re e tla etsahala. When you start by saying it will O nka happen decision ya hore ntho e re tlo e and etsa. decide that it will Ntate happen, Modimo wa kena jwale. God ships Bohlale in. bo a fihla jwale. Wisdom comes. Connection di a fihla. Connections come. Dintho tsena tsa moya These things of the di spirit, responda ka mora hore o nke they only qeto. respond after you've taken Di the tla decision. tla ka mora hore o bue o nke They will qeto. come after you've spoken and you've made Kgathe ha o ka the re decision. fela atjhe nna ke tsebe ka If you nnete. just say, I do not know, Le tse bang Ntate Modimo na di tlisa ha o sa kgona ho di even if the amohela. ones that God was going to bring, you cannot receive them. So le ka kerekeng ka mona. Even in church, Re tlo signa dikontraka ene ho tlameha ho be le motho a behang signature ya we're hae. going to sign contracts and there's someone who's supposed to Ha re sign. signa le ba kontraka ba tlo re haela. When we sign with the contractors Ha that re want re to tlo ba work, patala 200,000 ka kgwedi. when we say we're going to pay them 200,000 per month, Re ke ra signa e le kereke ya New Testament. Ho na le motho nna ke tlo signa. there's someone who's supposed to ensure Nna ke that tlo is the signa. person. It's Ke ra the one to tjhelete sign. eno re tla lefa yona. And the one to say, Hey. I am testifying Ba that re we'll re give tlo you that qosa e le money. siyo. Ba re tlo qosa e le siyo. They're saying that they're going to sue us if we do Ha not ena have taba the nna money. ke tla e patala tjhelete eo. I'm the one to pay. Ntate Modimo batla motho wa jwalo. God wants such a person. E seng ha o hlahiswa be se re tswapetsa mehatla kaofela ke jonna we ae o ha bebele hore you need to be bold and be very courageous. Bibele re le tlameha ho ba sebetle le be Ho matla. tloha mona o ke kwa ba bona boholo ba Ntate Modimo. From there you will not see the goodness of Bebele God. re ha o dumela The pele Bible says when you o first tla bona believe, kganya ya you will see the Modimo. glory O of tla bona God. ponatso ya You will see the Modimo. manifestation of Empa o tlameha o God. dumele But you pele. first have to O nke believe. dikgato tsa You tumelo need to take pele. the O action bue of mantswe ya faith. tumelo You need to pele. speak the words of faith. O etse di-signature tsa And tumelo. sign by Ke teng moo o faith. tla bona Ntate Modimo That a is where you will sebetsa see bophelong God ba work in hao. your life.
ba bangata ba sitwa o di bona hobane Many cannot see them ke because letswalo fela it's fear. ke a tshaba They're driven by ha nka fear. faila What if I o fail? tla be se motho wa pele a ka You're faila not the first to fail. a go ikagela Throw yourself nna ke a in. ikagela ntate Dive nna ke in. a ikagela I throw nna ke a myself saena in ke re di tla tšhapetse but ke be ke dumetse because I believe. ha o qala o nka steps of faith When you take the first step of o faith, fileng ntate modimo tumelo wa a o you've guide given God access to guide connection you, tsane a di tlise to jwang bring the connections to you. praise the lord Amen. ke batla o qholotsa I 2025 want to challenge you in hore pono eo ntate 2025 modimo a e beileng pelong ya that the hao vision that God has tsamaya o bestowed lo in your iphetha ka heart, sebele go and perfect it and O accomplish tlohele ho it by tshoha. faith. Stop being timid. o qale hanyane Start small. se ka tshaba o qala Do not fatshe be afraid to start ba little. bo qala ho rekisa makwenya qala Even if you're fatshe starting by selling fat cakes, empa e le ka start. tumelo Start by o faith. tlo bona ntate modimo a phamisa And business you will eno see ya hao God will establish your se ka nna re business. mesebetsi e Don't fedile say jobs are nka few. step sa tumelo Take a step of Ntate faith. modimo o tla o bulela mamati. God will open doors for you. praise the lord Amen. ebe jwale o rorisa ntate And then you modimo praise God o nka di-stepo and you take the steps empa o tsamaya le thoriso hand in hand in line se ka ba tsamaya se ka ba complain with praising. se ka ba complain Don't complain. hai nna ke bona ke sa nka ha ba nka ga They're not responding and answering. o ithute o iphapanya Learn to ignore these ke things. qetile I'm done. praise the lord ke kopa re meng ka maoto a rona re ke re leboeng re rapeleng re phamiseng matso a rona o shift metle pele tabeng ena ya gogotha ya thagiswa tekonyana ro bila pina le nngwe fela ke batla re tšhaise ka pele Hona le thaba e phahamileng re bile ditshwe ho yona re tle re dule ha mmoho re dule re bine di hale
ke kopa hore re lokise menelo le mashome he re duleng fatshe fela re faneng bane ke batla ho lokolla service ka pele so re tlo fana ka mashome le menehelo ke mana tlhotseng ithuto amen a re beng tshebetsong ye ke a leboha ke kopa re fitseng di-basket. Praise the Lord. Jo ka itso ke re ntsha service ka pele batho ba batlang tlo ba matso tlo ba rapella re ke tlo bitsa di member okay di membership card tsa rona re tlo bitsa tlhakuile ngwe fela ke a gola re tlo bitsa batho ba di M go tloa mona ba bang re tlo beya hore ka re tsa ba di fane tse qalang ka thiki tsane ha di ngata haholo e ngata ke ya di M so rona ntse re bitsa di M wena o tla botlo o tlo sheba nna ke fane ya ka keng ke ane mana ye so na le nthodi ke kopa di ashara di tlo nthuse ka re tsena na re di beile ka di alphabet di M re tla di beya ka nqang di ngata ke tsona tse re tla di bitsa o tloa mona tse ding ha ke tsebe na re tla kgona ho beya pampiri tla se mone bontshang hore di L ke tsenana ya ntate ke tsena ka mona tla be se le di shorta fela so motho o ska emela go bitsa o tswa go fane ka le ka M o tla o tlo itatela yona di M ka ba ke tsona tse ngata tsona re tla di bitsa amen ke kopane re fitleng di basket he thank you e re au sia tla ka pele ke mmona o tsa marang ka po men tshwarela ke eng me ke stroke ke lengwele ke mangwele ka baka la nako fela ke etse ntho tse ngata ka nako e le nngwe ha e ka pene tlotlo mme wa ka ntshwarele mme basket ntse feta ka nako ena aye ntse re shebile wana wa tle ona tsena re tla khutla service ya rona mehlolo le province re qetile dintho tsena tsa dikarete kaofela go patamela mme wentse wa mfela me ke le ka qeta ho pepa ngwana ka wa bone ya ba se ke hlola go tsamaya ba re ke ba ke into same ho pa kae ano nyele tsohle oh go patla pele go bona okay ka lebitso la Jesu ke lela me yohle re tswe e ka mora bukulo bona ke ma motho a sa registerang karete ya hae oh fono ke phamisa le tswa be o sa thitsa karete ya fono nda re motlatsi ke enwa hobaneng e sa feta ne le kae fono kae ko ba tse fono nda re bishop advisor le mangabe e phamise matso ngani mele tso mme wa ka ko bala mo phamise o joang fela ntshebe matlong o tlo tsamaya ona jena o tare modimo fodisitse mananyelo tswana fodile matla a kene ho wena ka lebitso la Jesu wa Nazareta ba batlang go swipe machine ke yane wa mmelezi a re ka step se le seng fela o kwena ba utlwa le wang a ba hlokontse go theo tse bothewa o utlwileng a wela fatshe ya go rapela bua fela ke ba le madikwa dikwane tlo be matso ape kgetlona ha o yema o tlo gona go matha go tlo tsamaya ka pele ba bona tsa ka pelenyana ba oh le mme mastume ke yo phamisa le tswa be o soka o thepa o kwa mo latela go thepa karete tla be re matha ona jana ge ke bone di membership tsena di na le dinomoro di bo 1800 ne tla be le 15000 mamang re kgona go tracker motho e mo le mong ha re batle batho ba lahleyang praise the lord re tlo ntsha di be se hape a kere
kopa le phamise mme. Mme wa ka ntate Modimo o fodisitse ge ke fodile Ke fodile. go jwang fela a re step sa tumelo go hloka faith, step sa faith a se mo ha re tle mo ke tsamaya jalo ka bohle le nna ke tle ke mo rorise ke thabile Ke thabile, fodile, ke bona ka mahlo. a re fela o jwa mme Tjha ke sa utlwa bohloko haholo. o utlwa phetho ha re le ke go tsamaisa peanyane o tla bona o ntse o tsamaisa bona fela a se mo praise the Lord Ke bona ka mahlo. a utlwe ya le nna pina e ka nka tla o se ke ya le pina o ikutlwa le wa mme wa ka Tjhe ha ke sa utlwa bohloko ba neng ke butlwa ha ke tla mona. o utlwile nga go mema matso Ke la ka utlwa fela ona le ntho e mo dikwadikwane tse. jala ya ma utlwa o soletse Yana. e ne le nako e ka ya o letse Ke le masawo ya itise. 8 years re le bona re modimo fodise ka bona pe ka moga service ya o ka lo dula fatshe phamisa molamo wa hao o tsamaye o phamisitse a go tsamaye fela o phamisitse re bona ha se mo bona fe praise the Lord Lele. ka tla bina mme wa re lo gutlela ka matla servicing ena dineo ya bo profeta empa fela ke batla go fitisa taba tsa administration ke karolo ya service ya rona every Sunday amen mina lo go so qetile re jap ka di basket okay di basket di fedile ke go pa ditsebiso tlo ntsha service le go kgona go sala ba di karete ka morao ba batlang tlo ya matso ke nana taba di karete ka nna ka 20 minutes gobane re tlo bitsa di emo fela di a shaka sentse di beya di karete a jere so ditsebiso tsa rona ko re hana re itse o kenang October le September le October ka la bohlano thapelong ya la bohlano bosiu ke September le October haeba o so ka o fumana karete o so ingodise membershipong ka tla fa form o bekeng e tlang da ntho ha di so fitli di form haeba o so ka ingodisa membershipong o tlo go ba phamisela tsogo fa form karete ena e tswa ha o qeta o ingodisa ke re kopa le me ka maoto ba tlhokang go ingodisa membershipong a ke re la opola ke itse dikarete batho ba ingodisitseng last week ke dumela karete tsa lona di tla ba teng bekeng e tlang gobane di order go a hole kwana overseas so ha o qeta go fumana membership form o tlo o e tlatse ebe wa e sia ha o tswa mane ke nana mme ka nno re binele jwale ba tla tseba ha re fi space be re ya bo pampiri ka mo e ngolang e leketse Le ke fodile, ke bona ka mahlo. Sefofu. Nna ke tle ke mo rorise. Ke thabile, ke fodile, ke bona ka mahlo. Ke tsamaya jalo ka bohle, nna ke tle ke mo rorise. Ke thabile, ke fodile, ke bona ka mahlo. amen re tloka fela ho fixa ditsebiso la opola gore re qadile movement wa dikolong o bitswang youth ablaze ka baka la tshebetso ya dikarete re tlo kopana le batho bana ba dikolong bekeng e tlang youth ablaze hle se re fumane dikolo tse kae ka palo kolo tse 7 se ba butse mamati target re batla ho fihlela kolo tsena tsa maseru kaofela amen so re itse o rapela September le October o tloa mona training center e tswela pele hosane
ya o seng batho ba batlang tlo ba beya matsoho ba kae ba batlang tlo ba rapela kopa ha re kata ho bitsa dikarete tle le sale a kere ke a le bomme Hallelujah. Ditsebiso tsa kajeno di eme ka tsela e latelang. Bomme ba kopuwa ho kopana ka mora tshebeletso, moruti maelellwang o tla hlalosa. Ho tsebiswa batswadi ba bana le batho bohle ba ka kgahlwang ke ho tla ithuta diletsa, dipiano jwalo ntho tsona tse mona kerekeng, diletswa kerekeng mona. Ho kopana le ntate Mokoni, o kae Mokoni? O tswile. Le Abdil Shokgwa ema ba o bona. Le kopane ha o batla ho diletswa kapa o le motswadi o batla go ngwana ha o a tlo ithuta a tlo tidinya, o tla kopana le Abdil Shokgwa. E bohlokwa haholo. A kere le bona ba ithutile ba le banyenyana. Mohale o kae? Ha tla tsatsing le. Mohalo la ruta Mokoni ntse le pidipidi ho letsa. Hona tjena ke yena a tshwereng ntho haholo. Amen. Ha o na le ngwana o bona go na le talent, nqa mo le ha sina yona. Wena o sa e bone, bana ba tle ba tlo etsa. Nna e ba itse ba tla mpha mahala. Ho kopuwa batjha bohle ho kopana ka mora kereke. Buka tsa training center tsa ntse ke bua ka tsona di a fumaneha ke 100 maloti. Fela ke tse ntjha tse se di na le maqephe. Batjha ke bona ba fielang. Ho na le tsebiso ya lefu. Mona re tsebisa ka lefu la ntate Philip Tshidiso Mafela wa ha Makebe Beria Mokgethwaneng. Tsebiso e etswa ke mme Mamamello Mafela mohatsa mofu. Tsa lepato di ntse di hlophuwa. Amen. Jwale ke na le tlaleho ke ena. A tere le a tseba hore batho ba bangata ba ile ba fumana melaetsa bakeng sa ho etsa di-contribution ho ya ka mokgwa o ka kgonang kgwedi le kgwedi kapa ka mokgwa o ka kgonang bakeng sa moaho wa rona. Ne re so qala ho fana ka tlaleho since molaetsa ono tswa molaetsa ono la tswa maqalong a January. Jwale ke le fa tlaleho mme re tla fana ka tsona khafetsa ke a kgola kgwedi le kgwedi. Jwale tjhelete e keneng ka a dire le a tseba mpesa ho sebediswa yaka bakeng sa batho ba tshelang ka mpesa. Empa re na le merchant wa Vodacom as well. So tjhelete eno ha e fihla eba ha wa sebedisa merchant wena ka bo wena o e romeletse mpeseng yaka ya 50221809 ya mme re filwe mamang jwalo ka ha mme ilante tsa ba bana re ke ne ke tshela tjhelete ke bona e mpontsha re filwe mamang ka re ke nna re filwe mamang e tshele. Jwale be ke fitisetsa merchanting 199296. Okay. Jwale ka hare ho merchant ka mono ho tloha ha re thakgola taba ena ka crossover di-1 tsa January ba neng ba tlile crossover nighting. Mpeseng re na le 23,350. Eco cash le yona ntse ngotswe re filwe mamang. Ha o sa ntse ke re filwe le hohla le rose ka makala. Okay. Yona it's 2,125. Re ile ra fana le ka nomoro ya rona ya account ya building ya FNB. FNB it's 200 maloti. Ke tjhelete e keneng ho tloha ha re thakgola ho fihlela ha jwale. Amen. Re leboha ntate Modimo haholo. Ntate Moruti o itse ha o dumela taba ena e tla etsahala. Ka nnete ke tsena diketekete di kene. Target ya rona ke 25 million. Every cent counts. Amen. Fitela mono ha o ka e kenya mpeseng yaka ke a fitisa hang. Amen. Ke etile ditsebiso. Ke a leboha.
nqa nngwe ke tla fumana motho a ntetsetsa a re ke dula mo tete kwana kore ke ile ka utlwa ntate moruti lemo tse pedi tse fetileng seyalemoyeng ha ke kene le NTC fela ke rata mosebetsi o etswang mono ke a tshela ba bangata ha se le batho ba kenang NTC ke le jwetse se ke kopane le batho ba bangata hona ho ne ke sa nahane ka gore fela ebe tšhelete e tshelwang beseng yaka ke a leboga. Praise the Lord. So na tjena re tlo tla re rapela re lokolla service batho bane ba dikarete hle ba sa di fumana ntle ba sale re tlo di tsa ka pelenyana ha ke qeta ka dikarete ya kgola 20 minutes tla be re qetile ka mora mona tla be se re tlo tla ke rapella batho ba tlhokang go rapellwa kopa re kwa le mahlo gona kaofela batho bohle ba re ntate moruti ke kopa go rapela le nna ke amoela mogane Jesu ke pholoso ke tsole botjha ha o le motho eno phamisa le tsola hao a batlang go amoela mogane Jesu ke a le bona matso ke ana phama khatla o be ya o sa phamisa khatla la pele mohlomong la tshaba le phamisa yona jwale khatla la o qeta le la boraro kopa o le phamisa yona jwale right jwale ke kopa gore re menga maoto gona kaofela fela ha gona batho ba phamisitseng matso ha o phamisitse le tsola o ke go kopa o nke mokotla wa hao le thotse o tleng ka tsona kerekeng mona o tla ka pele ha re ntse re bina o tlo ema ka pele ka mona ha batla ka pele kaofela ba phamisitseng matso re tlo ema mona la bona o sa le phamisa empa wa tseba go tlameha wa moele mogane Jesu go kopa o tla ka pele hona jwale ha re ba shapele matsoho ke le ba molemo le rometsweng ke Jesu le kuke ka tumelo ke le phedisa batho utlwaletse amen ga tseba rata pina ga tlabile se ke la nkwatela ke emisa le nna ntse ke rata re shabe re shebile nako fela ba bantsi ba babedi bana re ba shapele matsoho ke yona qeto e bohlokwa e kgolokgolo ka etsanya wa moela mogane Jesu le mogana le mopholosi amen ke yena o pholosang a se nna ke tlo kopanya le ena fela ba Roma 10:9 ha o bolela mo Jesu Kriste ka molomo wa o phatlalatsa ha o dumela pelong ya gore Jesu ke morena o phatlalatsa ka molomo wa gore modimo mothusi ba fung o tla pholoso again go bontsha le morago ka mantswe ana thapelo e re ntate modimo ke a dumela pelong ya ka gore Jesu ke morena ke a mo amohela e le morena le mopholosi wa ka ke a dumela gore ke yena fela tsela le nnete le bophelo amen tseba go ngwana ntate modimo ya pholositsweng ya tswetsweng botjha amen o tlo lo bala pampirina ya hlalosana o etsetsiwang jwale ke tlo gapela ke lokolle service ke tlo kopa go batho ba dikarete ba sale re batla go fokotsa dikarete tsena ke ba batlang tlo ya matso o tlo sale la o ka ntle fela o tlo khutla ke qeta ka dikarete ka mora 20 minutes tla be ke tlo gapella batho ka lebitso la Jesu ga le bona ka service ena ke rapella e mong le mong ka be ke rapella be ke a tlileng a holo ntate ka lebitso la Jesu re a leboha ka mohau wa hao moholo amen Amen. thank you ka lokolwang ha ntse re bina